Jirpo NGO Dogmukak PS Lapen VDP Stabatumpen Nuraka Klam Kapang Tirpot. Munit karthang ponatrak kachingkoi jok bang trok sietum ahir ingtangrak pen areng keso. Lang somipi LP Skolalong Anti-Corruption Youth Power of Assam Nilebaro Keseng. Aprangsi Birta Kilang Aratu Anapan Kardom Pajiro Kardom. Non nili Karbi Longri Abirta Kitanabang Sami Ojang Terangpi non Birta Angton Pen Arju Ponsina. Methang Longri Methang Hawar Ingtir et Nangji Pumata Ponsi Bolong Komaji Jirpo NGO Dogmukak Police Station Lapen Klembang Pu Lapen VP Stabatum Celangsi Nuraka Klam Denarong Along Karkok Karpek Asai Ki Klempon Nuraka Klam Denarong Hawar Kithi Uajok Alang Litum Dedla Soa Klam Kapang Tirpon et Un Idet Tahaiji Lasi Karbi Long Along Break Jam Ham Pangasong Lapen NGO Tum La Soa Klam Along Kapang Tir Japan Jirpo NGO Tum Pen Katuning Ripon Lasi Kapang Tirpon Along Dogmukak Police Station Along Usi King Karbo Samatarita Chetongdun Pini aprangsi katu kawe Karbi Long arat doan atau mapan ini tuh Jirpo NGO hin pen Ardom pijerlo Ardom asi pini nilutum dak nurak aklam along denarong along pini nilutum la kepang tirasai nilutum Dogmoka Police Station atum pen lapan WDP atim atum an pen silang pet pen si pini nilutum la bang su kepang tirasai nilutum dengpon lo ke dengpon ang ko kelalo pini nilutum Karbi Long ta isi tourism adim pusi kapre atum hoklo boy pisita pinila tuwar biak kung along lapana kiter ki warcho dampri damprotum kit hek long abang ge isi litum Karbi Long atum kita me kiterak me alam labang so lampen mathasi pini nilitum dak pulis asai ki atum pen lapen WTP ke camera pen atum an pen nilitum Jirpo NGO atum pen pini chilangsi pini labang so sai ki chutuki aklam along ki pachibung ki thek long pen ningreng nodak sedili tum dak pini ka do ka we chelang pe siwang lo la pen don klem bom lo la se pini la dak adang thepik akiche bang pini man la petang ed unedet na hai sitame ka prek social organization atum duan sitame la puson akamatha pen ki pang thir ed pen ki do ki thak message phan ado ka we phan ta dak pen sidang to phan shooting rilo athema la hai ki warcho ke lai isi sai ki chutike dim aposi longle phan la phangho po jong se lopuson pikok polonte khiti ki chukla phan la kana hok se dodam kokko aposi la kadu ka we rade da phan kam klempi aham phang do an tum sitabe pini ada ke pang kewang pen ka pang thir je phan penap dik pu sitabe athe pini adang thek pik aposi le tum la patang erun de ta hai aposi na le tum sitabe ile tum mithang adim ke che peklar et pen ke do thek je phan jate tumha akapre di matum ki wang ki jui ke lang hut labang so ile tuma phan lang nodak RJ ki thek monlong le de je phan anu tin phan da chuning rilo la si bini katu kawe itum na ke klembo matum an aphan setame nile tum churung par lo alam tum sa anakam tu pik ben bong setame ni tum chek ke chingwa yang bong pen pini pichun lo la si pinap dik doan tum setame la busona por che entura labang so nura ka klamalong sai ki chutuki di malong nang litum sida na kupang thir don eje phansi kadu go we phanta tuning rilo ardo West Karbi Long Jirikindeng Police Station Kaparo Ponangkang Mukindur Penjeng Kha Hithianat Kedam Bom Ada Porphai Truck Sira Achete Malom Ihum Tata Mobile Truck Munit Karthang Bom Hut Kachingkoi Jok Bang Truck Sietum Ahir Ingtangrak Pen Areng Soponanglong Truck number AS02 AC 6664 Laswang Bongpen Inut Soarlo Usuka Chopat Bom Bang Pita Areng Sudunanglo Birta Kirib Dun Bom Hutki Apran Kedama Bang Avilang Lapen Areng Keso Atumapan Keroni Hospital Along Selang Pon Bomlo
ইয়াত মুকিন্দুৰৰ পৰা জেংখালৈকে মানুহবিলাক বজাৰ যায় এই বজাৰ ট্ৰিপৰ কাৰণে সদায় আমি মাতো তাৰপিছত অহা যোৱা কৰি থাকে কিন্তু আজি হঠাৎ এনেকুৱা যে ৰাতিপুৱা গাড়ীখন প্ৰায় 3টা না 4টা বজাত আহিলে গাঁৱত সোমাই পেলাই মানুহকেইটাক ভৰাই লৈ পেলাই আহিলে লাহে প্ৰথমে গাঁৱৰ পৰা যেতিয়া এৰিছিলে তেতিয়া সময়টো ঠিকে আছিলে কিন্তু আধা ৰাস্তামান আহি পেলাই অলপ মানে বেগত মানে অলপ স্পীডত ধৰি পেলাই ষ্টাৰিংটো ফেল হৈখিনি মানে গাড়ীটো পৰি গৈছে কিন্তু সেই ষ্টাৰিং ফেল হোৱা মানে এনেকৈ ড্ৰাইভাৰে জানিব লাগিছিলে যে ৰাস্তাখন একদম সৰু ৰাস্তা যে ইমান বেয়া এইটো জেগাত এনেকৈ মানে স্পীডত আহিছিলে ড্ৰাইভাৰজনে সেইটো স্পীডত অহাৰ কাৰণে সেই ষ্টাৰিংটো ধৰিব পৰা নাই কাটিব পৰা নাই কাৰণে মানে পৰি গৈছে গাড়ীটো ঘটনা কেইটা বজাত হৈছে ঘটনা ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7টা 7:30 এনেকুৱা সময় হৈছিলে কোনটো থানাৰ আণ্ডাৰ এইটো আমাৰ জিৰিকেনেক থানা আণ্ডাৰত আছিলে মুকিন্দুৰ গাঁও বুলি কয় আমাৰ জিৰিকেনেক থানা আণ্ডাৰত আছিলে প্ৰায় 6জন মানুহটো পূৰা চিৰিয়াছ হৈছে কোনোবা ভৰি ভাঙিছে কোনোবাটো কঁকাল ভাঙিছে এনেকুৱাও হৈ গৈছে এটা চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ টাটা মোবাইল মাটিখিনি এতিয়া বৰ্তমান ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ গৈ আছে খেৰণি মেডিকেলত তাত কি হ'ব তাত ৰিয়ালটো এতিয়া পোৱা নাই Lakha ingkoi rapho nilip constituency kapalu langsomi PLP skolalong anti corruption youth power of Assam nilebaru sengpontanglo anti corruption youth power of Assam Karbi Longri district committee president Satro Borwa vice president Pankal Deka Dipu Bora Lapen general secretary Somsing Tisuta Chetongdun pinilabang so mayalong Nilebaru aphan Keja Ponji aphan President Binod Teron Vice President Jameson Rongphar Lapen General Secretary Amuel Kiling aphan Arpu Pektikang Anti-Corruption Youth Power of Assam atung Akimang laki Rong Rup Kachingkoi rasai Amu Kilili Lapen Kechopang Lim Haihui Kelang Chari Jimati Ketarlip Japhan Sengponlu Pusi Mai Along Jaitekang Nilepen Pherangke Joysing Teron Karbi Longri Abirta long Bertanang Pali তেওঁলোকে কিন্তু কি কৰে বহু অঞ্চলত আমি দেখা গৈছে আৰু বহু অঞ্চলত আমি অভিযোগো দিছো ধৰি মেলি তেওঁলোকক আপোনাৰ মানে চাউল যিটা আপোনাৰ লাইসেন্স কেনসেল কৰাবলৈ Nilip Ardo Lasonse langsung PLP skolong itum anti corruption youth power Assam kiseng sarkar pen mane government pen kewang ason tin sitame la kapat chansi nitum la claim pon po komane bang ke tada kem ewa hem seminang pipo la patang tede teti la pen ke to war punon la sonsi jobkar kisitame la patang tede teti la sinon itum la kiseng ke nile baha war kaching thorji fansin itum la seng pon ke seng ban la ke langsung PLP skolong Pinya Abirta la ansi kangton cholo kaduga via phanta kardo